بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أمها لبيتي أخونا أختم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميريجي مي وقتوغا أرغن من واحد دكالا حمجه فميوتي من نبي محمد صلى الله عليه وسلم كوربي هميكني حجكم غاوا حجة الوداع اي مهم علوكمغه تريغا اكليك فانو دبي أسرغدا مهم خطبا يا بهيغتون واحد ديكو الله تبارك وتعالى ಫದುಲ್ವಂತ ವೆರಿಕಮುಂಗ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗ್ ಹೇದ ಕುರಮು ಮಿಗೆಂದನಿ ಬರಕಾತೆರಿ ಹಜ್ಜು ಮಹುಗೆ ಬರಕಾತೆರಿ ದುವಸ್ತ ಹೋಗೆ ವಗುತ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಎತಬ್ಬಯಕು ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರಹಮತ ಆಕುಗ ಇಹುರಾಮು ಅಳಾಗೆ ತಲ್ಬಿಯಾ ಕಿಯಮು ಅಲ್ಲಾಹು ತಬಾರಕ ವತಾಲಾಗೆ ಗೆಕೊಳ ಎದನಿ ಜಿಯಾರಕ್ ಕುರಮು ಅಲ್ಲಾಹು ತಬಾರಕ ವತಾಲಾ ಮ್ಯಾಕ್ಕುರವ್ವಿ ದುವಸ್ತಹುಗೆ ತೆರೇಗ ಜುಲ್ಹಜ್ಜು ಮಹುಗೆ ಫುರತಮ ದಿಹ ದುವಸ್ಸೆ ಬಹಿಮೆನೆ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಇಸ್ಲಾಮಿ ತಾರೀಹ ಕುರಿಯ ಜಹಿಲ ಇರುಗ ಹಮ ಮಿಫದ ಮ್ಯಾಬ್ ಬರಕಾತ್ ತೆರಿ ದುವಸ್ತಕಿಗ್ಗ ತೆರೇಗ ಹಿಜ್ರಾನ್ ದಿಹವನ ಅಹರುಗ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ ಎಮ್ಮೆ ಲೋಬಿವ ಮ್ಯಾನ್ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಇತಂಹಾಸ್ ಬಯಕಾಗೆ ಎಕಲೇಗ ಫಾನ್ಗೆ ಹಜ್ಜು ದತುರುಫುಳು ಫೆಟ್ಟೆವು ಮಫಹು ಹಜ್ಜುಗೆ ಮತಿವೇರಿ ಅಳುಕಂ ಅದಾ ಕುರವ್ವ ಮಟ್ಟಕ ಮಡುಕುರವ್ವನ್ ಜಹಿವಡ ಗಣ್ಣವ ತಂತನುಗ ಮಡುಕುರವ್ವ ಮಿ ಉಮ್ಮತಂ ಎಕಿ ಅಗುಹುರಿ ಇರ್ಷಾತವ್ವಣಿ ದೂಕುರವ್ವ ಏಗೆ ತೆರೇಗ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮ್ಮು ವಗುದುಕೊಳಕಿ ಮ್ಯಾನ್ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಅರಫಾತುಗ ದೆವ್ವಿ ಖುತುಬ ಎಕಲೇಗ ಫಾನುಗೆ ಎ ಅಗುಹುರಿ ನಸೇಹಪ್ಪುಳು ತಕಕಿ ಕಿಯಾಮತ ಹಮಯ ಏಗೆ ಹೇಯೊಕಂ ದೆಮಿಗೆಂದ ಗೊತ ಎಕಲೇಗ ಫಾನು ದೂಕುರವ್ವ ಫಾವ ಅಗುಹುರಿ ನಸೇಹಪ್ಪುಳು ತಕೆ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ರಸೂಲು ಕಮಾಗೆಂ ಫೊಣುವವಣು ಹಿಸಾಬುಂ ಫೆಶಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹು ತಬಾರಕ ವತಾಲ ಎಕಲೇಗ ಫಾನ ಹವಾಲು ಕುರವ್ವಿ ಮಸ್ಸೂಲಿಯತ್ ಫುರಿಹಮೆಂಗ್ ಅದಾ ಕುರವ್ವುಮುಗ ವರ್ಬಲಿ ಫುಳುಕಮೆನ್ ನೆತಿ ಗೊಂಜೆ ಹೊಂತ ಗಿರಾ ಕುರವ್ವಮು ಹಶಿಕೊಳಶ ಅದಿ ಎಕುವೆರಿನ್ನಶ ಆಯಿಲಾಯ ಜಿಸ್ಮಾನಿ ಗೊತುನ್ನ ನಫ್ಸಾನಿ ಗೊತು ಕುರಿಮತಿ ವಡಾಗಣ್ಣವಮುನ್ ದಿಯ ಹುರಿಹ ಉದಗುಲಕ ಎಕಲೇಗ ಫಾನು ಕೆತ್ತೆರಿ ವಡಾಗೆ ಎಕಲೇಗ ಫಾನ ಹವಾಲು ಕುರೈಫಾವ ಮಸಕ್ಕೆಪ್ಪುಳು ಫುರಿಹಮ ಕುರಿವ್ ಹಜ್ಜುತುಲ್ ವದಾಗೆ ಖುತುಬಾಯಂಗ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗ್ ಎಂಬುರಿದ ಇರುಗ ಏಯ್ ವರಂಗ್ ಅಸರುಗದ ವರಂ ಮುಹಿಮ್ಮು ವಾಹಕ್ ಫುಳು ತಕೆ ಎಕಲೇಗ ಫಾನ್ ಬಯಾನ್ ಕುರವ್ವಾಫಾವ ಖುತುಬಾಯ್ ಎ ಖುತುಬಾಗ ಹಿಮೆನಿಫಾವ ಹುರಿಹ ವಾಹಕ ತಕೆ ಹಾಮ ಕುರ್ಮಕಿ ವರಗ್ಗಿನ ವಗುತು ಎಕಮಂಗ್ ಹೇದವಾನೆ ಕಮೆ ಖುತುಬಾಯ ಬೆಹೆ ಗೊತುಂ ಮಿ ಉಮ್ಮತುಗೆ ಬೊಡತಿ ಇಲ್ಮುವರಿ ಬೇಬೆ ಫುಳುಂ ವಕೀಂ ಫೊಲ್ಲಿಯುವ್ವಾ ಫವಾ ಖುತುಬಾಯಿಂಗೆ ಖುತುಬಾಯಕಿ ಎಹೆನ್ ನಮುವೆಸ್ ಏಗೆ ತೆರೇಗ ಹುರಿ ಬೈ ಜವಾಹಿರುತ ಬೈ ಮುಹಿಮ್ಮು ನುಕುತಾತ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಹಂದಾನ ಮಿಫದ ಮ್ಯಾ ದುವಸ್ ವರಿಗ್ಗ ಗೆನೆಸ್ಗತುಮಕಿ ಫಹರಿಗ್ಗ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ದಿರಿಯುಳುಮಂಗ್ ಏಗೆಂಗ್ ಹೇವ್ ಅಸರು ಫೋರ್ ಫಾಣೆ ಕಮೆಕ್ಕಮ ಫೆನ್ನಾತಿ ಏಕಂಗ್ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ ಫಾಹ ಕುರಣಿ ಲೊಬೆತಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಖುನ್ನೆ ಲೊಬೆತಿ ಉಖ್ತುನ್ನೆ ಮ್ಯಾನ್ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಮಿ ಅಗುಹುರಿ ಖುತುಬಾಗೆ ತೆರೇಗ
algon menna faahaga wegen dia ekkamaki Allah tabaraka wa taala ekale faanan islam din furihama kuravvi kamuge aya bawa levu al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam deena medu timan ilah islam din furihama kuravva fime al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati timan ilahuge ni'mati abami hunna furihama koddevva fime wa raditu lakum al islam deena deene ki gotuga islam din timan ilahu ruhiwadigen fime mi aya bawalewma vidigen bay befulun kirti kuravvi kamave islam din furihama uma fahuga demma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekalek faanu ebe fulna ekuga nuhunna faane kamuge ihsas tan ebe fulna korwen vesh ei ekalek faanu fonu wewni waki kamaka ekan e furihama korwoni den ekalek faan ebe fulunge gaatuga madu nokoravane kamuge ishara ayatuga bayan ve feboy rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hajjatul wada ge khutubaga ekalek fan e ishara anikka ves kuravafve la'alli la alqaakum ba'da ami hadha faharig miyahara fahuga timan kalek fana tiyabami hunna baddal nuwedan ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekalek fanu ge dobiwa ummat du kuravva Allah tabaraka wa taala ge hazrata wada gannawan jehi wada gan fane kamuge ishara ekalek fan hajjatul wada ge khutuba ga wani kuravaf devva fahuri agore naseha polutaka dakkawa furi wahak fulutakun takuraru ko ekaman ishara wani vefa rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajjatul wada ge khutuba ga ala hal ballaghtu timan kalek fan miwahakati abami hunna for koddi fin eyye ebe kalun jawabuga qalu na'am adehe ekalek fan hadis kuravva Allahumma fashhad hadwa gengulwa ilahe mikaman hiki wodi ganda wande rasulullah sallallahu alaihi wasallam yobbodu jamaai kurimatiga ekalek fana hawalu kurunu masuliyatu ada kod fikama ebe fulun lavva igrar kurwa Allah tabaraka wa taala ekaman hiki kuravumuge maanage terega ve ekalek fan ummata waki wada gannawan ulwa kamuge isharan himene kommekas kandima ifa veswani hen ege anen aharu Allah tabaraka wa taala ge hazrata ekalek fan wani datur kurawaf lobeti muslim akhunna akhtunne mi hutuba yaki e hutuba ge terega rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekalek fan haya puluga ummata devvi warak gina naseha pulutahuge tereng muhimmu kankam faaha kurevvi khutubai ege terega ekkamaki Allah tabaraka wa taala ge ekkawantaka Allah fiyawa ehen ilaha kunwaka Allah tabaraka wa taala yang imam wumuge ekalange yang alukan kurmuge muhimmu kamuge wahak hama eya ekuga misakunge meduga onnan jehe adulu veri kamuge wahak hama kamuge wahak miharu mizamanuga algon menna miwe insani haggutaka hama kamuge wahake ki ma fahuge wahaka take evore ma kuriga rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani adulu veri kama hama kamuge usulta qaim kurawaf inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid teba mihunga rabbaki effarate rabbeke teba mihunge bappeki ebbe fuleke ay adam ge fan la fadla li arabiyyin ala ajami ajamiyye ge maccan arabbaka makka mennete wala li ajamiyyin ala arabi arabiyye ge maccan ajamiyaka makka mennete la li ahmar ala aswad dommi haka kalumi hege maccaka makka mennete wala li aswad ala ahmar adi kalumi haka dommi hege maccaka makka mennete illa bit taqwa taqwa veru menui
එහෙම වීම මීහුන්ගේ මෙදුග මෑක්කම මතිවරිකං කණ්ඩාලා මිංගණකි ආයිලායෙන් නෝංකං හසබා නසබු නෝංකං එයි කුලයෙන් නෝංකං එයි වකි ගබීලායක වකි නස්ලක වකි තනකන් නිස්බව්වා නිස්බව්වුන් නෝංකං රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම බයාන් කොද්දෙව් ඒගේ ඉතුරුන් මෑක්කම මතිවරිකං ඔති අල්ලාහ කුත්තම් වේ බිරුවතියුමුගේ මච්ච රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ මේ අගුහුරි නසේහප්පොළු උම්මතන් හමහම කමුගේ ගවායිදු බයාන් කොද්දෙව්වා හිඳුග අමලී ගොතුම් වෙස් එකලේ ෆානු එකන් දක්වම වඩාගත් එකලේ ෆානුගේ සවාරි කොළුගේ ලගන් හිප්පවෑගේ බිලාලුල් හබෂි කුලෑගේ ගොතුන් කළු බේකල කුණ්ඩි එකලේ ෆාන ඉරුගේ හූණුන් සලාමෙක්කො හියා දෙව්ව මට්ටක උසාමතු බුනු සයිද්ගේ ෆානු හුන්නෙවි අලෙක්ගේ ගොතුග ලිබිවඩ මිනිවම් වේ හොරි අලෙක් එකලෙක් ෆානකි මිනිවම් කොරේෆාවා වේකල කොම්මයකස් රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ අගුහුරි ඉර්ෂාද් ෆුල්තහුගේ තෙරේගා මීහුන්ගේ හග්ගුතහුගේ වාහක බයාන් කරවවා ෆාවේ ඉන්න දිමාඅකුම් ව අම්වාලකුම් ව අරාදකුම් හරාමුන් අලයිකුම් කහුර්මති යෞමිකුම් හාදා ෆී ශහරිකුම් හාදා ෆී බලදිකුම් හාදා අලා හල් බල්ලග්තු අල්ලාහුම්ම ෆෂහද් හම කෂරන් තියබෑ මීහුන්ගේ එයා තියබෑ මීහුන්ගේ මුදලා තියබෑ මීහුන්ගේ අබුරකි හුර්මත්තරි කුරවිගෙන් වායිච්චකි කහුර්මති යෞමිකුම් හාදා මියදු හුර්මත්තරි කුරවිගෙන් වා ෆදාන් මි මස් හුර්මත්තරි කුරවිගෙන් වා ෆදාන් මිරන් හුර්මත්තරි කුරවිගෙන් වා ෆදාන් හද්දවා බඩ කුරවි හද්දවා ගෙන්ගුළුවා ඉලාහි තිමන් කලේගේ ෆානු විවාහක එබෑ මිහුන්න ෆෝර් කොද්දෙව්වා ෆින්හේ ඉබ අල්ලාහු මිකමන් හිකේ ඕඩි ගන්නවාන්ති එහෙම වීම උම්මතුගේ තෙරේග මීහුන්ගේ මුදලන් අරාගතුන් මීහුන්ගේ ෆුරාණයන් අරාගතුන් මීහුන්ගේ අබුරන් අරාගතුන් එවනි නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම කණ්ඩේලගෙන් හරාම් කරවවා එකන් එබොඩු ජමාතුගේ තෙරේග තකුරාරුකොන් ඉලාන කරවවා එයි හුරුමත්තරි කුරවිගෙන් වා එයි හුරුමක් කණ්ඩාගෙන් නුවානේ කංකමුගේ ගොතුගේ බයාන් කරවවා එයි එදුවහකි තනුගේ ගොතුන්න වගුතුගේ ගොතුන්න අලුකමුගේ ගොතුන් වර මෑ කමිග්ග බේකලුන් තිබි වගුතක වාතීවෙන් ඒ වගුත ඒ අලුකම ඒ තනුගේ හුරුමතා ගුළුවාෆ එවනි මීහුන්ගේ මුදලා මීහුන්ගේ ෆුරාණයා මීහුන්ගේ අබුරු හිමායක් කොරක්කාතෙර කොද්දෙව්වා එහෙම මී එකලෙක් ෆානු උම්මත දෙව්වා ෆවා අගුහුරි නසේහප්පුළුත එහෙම විම ඉස්ලාමුන්ගේ තෙරේග එබ්බෑකු අනිබ්බයිගේ ලේ හොරුවමා එබ්බෑකු අනිබ්බයිගේ ෆුරාණයන් අරාගතුන් එබ්බෑකු අනිබ්බයිගේ මුදලන් අරාගතුන් එබ්බෑකු අනිබ්බයිගේ අබුරන් අරාගතුන් කණ්ඩලගෙන් හරාම් කරවවා නහි කරවවා ෆවා කංක හග්ගුතහුගේ තෙරේග ඉස්ලාම් දීනුග එබෝයේ දෙවත්තරගේ හග්ගේ ඇයි අල්ගොන් මෙන් අදා කුරන් ජෙහේ දෙවත්තරගේ හග්ගු ඇයි අල්ලාහුගේ හග්ගු අල්ගොන් මෙන් හද්දවා ගෙන්ගුළුවා ಖಾಲಿಗುವಂತ ಇಲಾಹುಗೆ ಹಗ್ಗು එකලාංගේ අට්ටක අල්ගොන් මෙන් අදා කුරන් ජෙහේ හග්ගු තකේ ඒගේ තෙරේග එක්කවන්තකන් ගබූලු කුරුන් අලුකන් එකලාංගෙන් ખાලිස් කුරුන් එහෙම් ෆරාෆරාතන් අලුකමුගේ එව්වස් කමෙන් නුකුරුන් හැම එයා එකුගා එහෙම් මීහුන්ගේ හග්ගුතන් ඉන්සානුන්ගේ හග්ගුතකේ බෝලි ඒ හග්ගුතහුගේ තෙරේග එමිහුන්නන් හිමාත රක්කාතරිකන් හොදා දිනු එමිහුන්ගේ ෆුරාණෙන් අරන් නොගතු එමිහුන්ගේ මුදලන් අමාංකන් හොදා දිනු මිකංකන් හිමෙනේ එහෙම් වීම අල්ගොන් මෙන්ගේ දිරි උළුම මියදු මින් හුතුබාගේ තෙරෙන් රංගලු හේව බදල් තකි ගෙනවෙතෝ මසකේ කුරංගේ බෙච් අල්ගොන් මෙන්න මිහාර මිසමානන් ආදෙවුණු ඉරුගා එම්මෙ ෆසේහ කමකි මීහුන්ගේ අබුරන් අරාගතු දෝගු වාහකත මීහුන්ගේ බොලුග ඇලු මියදු මිසමානුග එකංකම් ෆතුරානේ වසීලත්ත ෆසේහයි ෆොතතීවේ මීහුන් ඒගේ නාජාස් ෆාදාතන් නගමුන් දනි තිමා හින්නේදේ කොම්මෙ මීහෙක්ගේ වාහක එවස් හගීගතේ බෙලුමෙන් නැති වාහක ෆෙතුරුමා වාහක හිදුමා මීහුන්ගේ බොලුගා බොඩති ඉල්සාම් තන් එළුමුක බේෆුල්නේ හජ්ජතුල් වදාගේ ඛුතුබාගා
rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummata warabboda baaru eluvi ane kamaki Allahuge fotugaya ekalek faanuge sunnatuge hifettu hadis kurawani taraktu fiikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitab Allahi wa sunnat nabi aw kama qala sallallahu alaihi wasallam timan kalek faanu tiaba mehunge gaata du kurawwa fami wada gannawani deecheke e deetiga tiaba mehun hifatta finama hama hilama furadigen nudane ay Allahuge fota ekalaange rasuulaage sunnat lobeti akunna tunne mi deetiga kirta qur'ana man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sunnatuga miha ko hifatta fiya emiha magufure digen nudane magoligen nudane ulemvi gotennegen nudane emiha hunnani baajje veri kamuge maguga ehem wima mi ummatuge emme heo sahabin feshigen mi ummatuge emme bodati ilmu erenna hamaya mazhab toge imamunna ekuga ebe fulun kurevvi masakka pulaki mistakun qur'ana sunnata kaari kurun tafaatu eki eki falsafa taka tafaatu eki eki khiyal taka visnun takun ekkibako Allah ga maga mistakun genaw qur'ana lobijessun sunnata lobijessun dirulumuga haya bina kuramvi e maguga kam bayanko egotam mihun tarbiyat kurun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hajjatul wada ge khutubaga ekaman ewani warabboda baaru alwaf ammu dirulumuge terege ekalek fan hadis kurawwa fave edu kurev visafu sida maguge wahaka taraktukum ala al mahajjati al bayda laylaha kanahariha la yazighu anha illa halik timan kalek fan tiaba men du koffa midani safu ali magigge macchashe etanuge regandu es duwaluge aliha aliwaniye amille halaku egam miha ko noniya magu gelligen nudan ema war saaf rasulullah sallallahu alaihi wasallam du kurawwa fa magu algon menna ulemvi goy kuramvi kanka alukandatta kuramvi goy kurawwa fa daskod devwa bayan ko devwa fani namadu kuramvi goy bune devwa fa namadu kurawwa fa daskod devwa fa hadis kurawani sallu kama raaitumuni usalli timan kalek fanu namadu kurawani ko dekunu gotatya ba me namadu kurash hajjuge mativere aluka huriha kamen emmenge kurimatiga furihama kurama fahuga ekale fan me hadis kurawani khudu anni manasikakum tiaba mi hun hajjuge alukan timan kalek fanu gari hun das kurash ekale fan alukamuge huriha kame sahabin na dasko devwa bayan ko devwa fani e sahabin algon menna hameya ekale fanuge amal fuluta ekale fanuge bas fuluta amana terikama ekkom wani naqal kurawaf lobeti akhunna tunne hajjatul wada ge khutubaga jahiliya zamanuge viyanada huriha amal take ei batil kandatta gotuga wani bayan kurawaf ege terega faaha kolleve muhimmu ekkamaki jahiliya zamanuge emme boda iqtisadi muamalat kuramun diyai riba ge nuba amal takuge terega rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawwa fawani jahiliya zamanuge riba miha hisabun batil wiye hisabun ekan nimuniye miha ko riba ge muamalat koffa ennama ekan hisabun huttalafa enage rasul malu ena dingechen ambura difa ekan nimmalan ituru baata dinu men nonnan namona dakkamun fattawani emme foratama timan kalege faanu mi batil kuranni kurawani abbas ibn abdul muttalib ge ribaye ehemwima ailage tereng namona dakkawa itura ribage evvesechchaka edumuge kankan hisabun e muttawalevi hama egota jahiliya zamanuga mihunge furanen aragam fawa masal dahuga ekankamagen dawwa kon ekankamagen ulumuge kankan huttawalevi ege terege ekalek faanu namuna dakkawa fettevi hama ekalek faanuga ailage tereng ibn rabi'a ibn al haris ibn abdul muttalib ge leen timanna ekam fashame hisabun ekam ve suttali rasulullah sallallahu alaihi wasallam jahiliya zamanuga mujtamauga feturi fahuri nedeve nurangalu emmeha kandatta ki batil kandattauge gotuga kandaluwa rangalu islami akhwanta mujtamai ekak wanekakken ihtiram kura gadar kura lobiwa ekak wanekakken alala mujtamai ekalek fan dekem beenu wative ekankamuga wahaka ekalek fan bayan kurevi ege terega faha kolleve anik kamaki dema firinge hagguta hoga wahak ege terega diwakin haassa gotegga
ambinnan hiyokon hituma rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiya kurevu fattaqullaha fin nisa anhenunna meduga tiaba mihun allah biruweti wash waqad akhastumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah tiaba mihun ekamalun genessa tiwani Allahuge hazratun aman kama ekuge adi tiaba mihun ekamalunge gunavantan halalu koffa tiwani Allahuge kalimanne eme ekan kama rakkateri uma warabboda barwaluvvi ege natijage gotun ekamalunna firin nedeve kankamun durwetibuma irshadevvi firin nede mihaku enage giya waddage nuwane kama enage nida tammatiga ishinumuge hudda diige nuwane kama mifada kankan ekalek fan bayan koddevvi ehema dema firinge hagguta wahaka yavves rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani hajjatul wada ge khutubaga ishara kurawaf rasulullah sallallahu alaihi wasallam war muhimmo iskame devvage dema firinge hagguta wahaka ya behe gotun tafatu ekiyeki tantanuga ewak fulwani dakwaf beenum fulaki islami mujtama'ge terega ailatahuge terega hamajohuma amankan otun eka konekaken ihtiram kura aila bina kurun firmiha abimiha yang hiyokon hidun abimiha firmiha ya kiyaman terikam furihamen ada kurun ihtiramu ada kurun rasulullah sallallahu alaihi wasallam abinnan hiyokon hituma irshadevva hadis kurawwa fave istausu bin nisa'i khaira aminnan hiyokon hituma timan kalek faanu mi kurawwa wasiyatu ga hifattash e kalek faanu ga wasiyat aminnan hiyokon hituma ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge wasiyati khiyarukum li ahli tebe amige tereng emme hew mi haki aminnan emme hew mi hay mi hegge rangalukan mi hegge hewkan denegannan emme rangaluwani enage ambidaringe kaari maulumat hodiya emihage astu sifa emme gaatun fennan hunnani enage ambidarin rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge muamalat avsuriye gota abinna ekuga samasa kurevuma wagutu heda kurevuma ekambalunge fitri tabiyatu hunna kankama maaf devvum fada etak kamen ekalek faanu ga haya pulum fenifave rasulullah sallallahu alaihi wasallam abinna devwafawa irshad furtauge terega allah ngoreduma kan nuwa emmeha kankamuga firinna kiyamanterikan ada kurun himene law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha hadis kurevi allah taala fiwa him farataka sajida kuran amur kurawwane nama abinna firinna sajida kuran engevi muhe emami kankamun algon menne egen dani defaratuge haggutoge boduka ada kuranje mas'uliyatoge muhimmuka befulne hajjatul wadaage mi khutuba yaki wara furihama wara bawar kandattan himeni fawa wara muhimmu wasiyattage wara muhimmu nasihattage etaketi algon menge visnumuga sikundiga abadwes bahattam wan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge komme basfulaki algon menge hayatan hiyo badalu genevene ecce rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaki kur jumlatakuga fummana himenigemba basfulta devigemba bekale inni utitu jawami al kalim hadis korwani timan kalege faana jawami al kalim devigembe mane ki ekalege faana vidalwani kuru ibarat take ennames ei wara fula managa vidalwon take rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hajjatul wada ge khutubaga allah tabaraka wa taala ge hagguta karakkaterum ge wahak adi hama egotam misahun ge hagguta karakkaterum ge wahak allah tabaraka wa taala ge ekkawan takkurum ge wahak ekalange alukan halis kurum ge wahak rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatu ge gadiyen hifettum ge wahak mi kankamaki alugon men abadwes handanu ge bahattan jehe kanka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge komme nasihapulaki hayatuga alwafawa komme fiyawalaki ei algon mennan ibraten nasihate fidawale bekadunni algon men heda kuramu midani barakateri hajju mahuge duwasta mi duniyan irwara aharuge terega irwara emme hew duwasta
Allahu tabaraka wa taala heo amal kurma mistange kibang emme boda lobi odi gannawa duwasta ema mi duwasta huga algon men heo amalu gina kurma ki wara muhimmu kame hajjatul wadaage khutbaage heo kankaman algon men na baru walwa fawa iruga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ena seha pulta algon men ge hituga abadues bahatta wagen hayatuga rangala mihaka aniya veri kamen neti mihaka gellumen nudi mihegge haggakan ara nugane mihaka aniya nuko duniyega diri ulen algon men daskuran ebej mihegge mudalan ara nugane mihegge furani ara nugane mihegge aburan ara nugane duniyega diri uleveto algon men masake kuran ebej rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sahabi edwahuge khutba adwasomuge gendevi waran asara ekuga ekalek fana baddal den nuedane kamuge ishara ekalek fana kurawwa mundiya halatuga ena se heppulu ebe fulunge hashiganduge teriya wadigen gosfa wani aada khilaf gotaka natija gotun sahabi bekalunge makkama taqwa verikama alverikama allah birwatiwa minbar algon mennan ebe fulunge hayatun wani waran rangala fenigen gosfa rasulullah sallallahu alaihi wasallam duniya du kurawwa swarga wadagatuma fahugaves ekalek faanuge sahabin ekalek faanuge gotuga demitibika algon menna tarihum fennan e bobe rasulullah sallallahu alaihi wasallam deke lobi kurevvi bekalu ekalek faanu sunnat deke lobi bekalu ekalek faanuge haya pula fahugaves ekalek faanu elovvi komme fiyawalaka fiyawale eleto ebe fulum masake pul kurevvi ege tereng en namuna eki abdullah ibn umar radhiyallahu ta'ala anhuma rasulullah sallallahu alaihi wasallam datur takuga qada hajatan madukurevvi tantanuga ekahala beenu men nekkamuga vias ema sahabi madukuravwa kamugave rasulullah sallallahu alaihi wasallam deke ebe fulun vi loebba behette gadara ihtiramaki aada khilaf kame ebe fulunge muli haya bina kurevvi midennevi irshad fultahuge terega ema ambinnan hiokon hituma Allahan alkan kurumuga demitibuma mi emmeha kandatta sahabinge faratun algon menna fenifa miyoti algon menna riwayat kun engem miyoti mi dennevi nasiha pulta hoga ebe fulun gadiyan hippevi ative lobeti akhunna akhtunne algon wah kol nimalani mi muhimmu khutuba hajjatul wadaga khutubaga rasulullah sallallahu alaihi wasallam edevvi aghur nasiha pulta hoge terega himene muhimmu bay kankaman algondu kurugotaka mitanga mi ishara kolli e nunas bawor kankan khutba ge terega himeni february wagute vejjiya khutba ekko kiyalu makives muhimmu kame e khutba ge mole hajjuge daturuge wahaka sahabin riwa kurawwa fawe emme tafsili gotegga riwa kurawwa fawani mang allah rasul levi jabir gafan radiyallahu ta'ala anhu ge riwayen imam muslim ga riwayegen as fawe wagute libi wadaagam fi komme befulak tafsilukon hajjatul wadaage e daturuge terega himene khutbaage iturum ves e ibaratteri filawalten himene e daturuge wahakata kiyalumaki adwahalumaki muhimmu kamekamuga fene allah tabaraka wa taala e khutbain algon mennan heo nasihattake libi algon menge hayatan heo faadatake vanuge minvar kurawwash misabalgon wahakol nimmadana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.